Илемледя замла чываш терры. Чугуихин ширим ултымышынче пирин республикара шыне уява. Чываш террын куне уявлама палыртна. Унтип телеви вол чываш халген ел ергизембе культурына упразах варасы. Шаг уява халаланы мероприятие шыгасанты культура шурченче иртре. Сывылық сынадып, үрегон бұлдыр бұрнеде. Эбі районды культура шүртенче методист болза ішледеп Никифорова Любовь Спиридоновна. Паян пирин районды культура шүртенче гынамар, пирин пөтім районе бех паян пызык уяв. Чываш террин кунне уявлат бар. Паян пирин бада жақында фольклор үшкінезем келсе житреш. Шавна гурай бір хам районды культура шүртенче шағын бек куравда ергелерімір. Чываш терризен куравне ергелерімір. Кунда варажак курава берен. Районе бек худшынчеш. Пирин районда пиде оста шинзем, оста тірлеме юрадаган бұрынаша. Шавын бада бере. Шак курава ергелеме візем тұрышныбе, візем пулышныбе ергелесе иртерестерімір. Тада бірін жағында бір баян мастер-класс иртерет бір, чываш тірризене тірлеме вірендет бір. Бірін бұл чагаш ялдырығын жен. Візем бірін мастерзем, бір Светлана Алексеевна, тепри Вероника Ивановна. Візен әжізене де курзайызыр савынма бұлдарадар. Авалданбах чываш терры халығын пуянлығы. Кашне решін чехын азамлығы бұданать. Візем телі еврлық тюсне халығын пұрнышне де, пуян елы ергізіне де ұшса бараща. Теребе чинчаны стажы хын таврагурымне, кумылне гдартма бұлдарать. Халі чываш террын выртынлығызне, халық пуянлықне, итларах фольклор ушкынезем упраща. Ебе мыққыр ялінже фольклор ушкына ерте бұрадып, бірін фольклор ушкыне туслық ятлы. Манын туслық ушкынра вун жиде жин. Возем хушинже шамрық земде худшынашы, вады земде бұр. Самый батты сағырын бешіре, самый кәжінне иккіміш классыра кубыс неде қамақ қалады. Мен ажаран кубыс қалама бірінеп, вот Шауынбек пиде туслы ушкын берін. Шағынбек терезіне пиде тұрышса шледеп, мен ажаран ақтерлеме биде юратына. Чыварсем Шағынбек пулдарулы болны жын, манны қамында пиде сауынас келет, хепердес келет. Чыварсем чынақта, пиде ирен батне дұрдынны візен көмілі. Візем хитрелік шендірішіні. Шағынбек ороран орова парзабыны незілзен осталық неманын хал хамын мұнықсене де қыдарса варас келет. Хал хижамбықсене де қыдарса варенсе варас келет. Пәлдер жәммегек сурбан бірле тірлемелі болны. Варайып сурбан бірле тірлемелі конкурса демелей худшындым Канаш районын числарым. Чываш террин куне тебір пілдерішлі уяв базер келже. Чына хумхандараган анне гуне шак күнзінже шығазанды культура вұжағынче сцены жінче иртре. Районды ажа амышысыне, ажа көдеген хирарымсыне, асламыш кугамышсыне саламлама күтне хыназым шиварса житреш. Чына пике кымылы ожы келгіш уяв яжыбе анезін саламлады. Сунас келесіре чирри, чидазы, чиоши, ялнақ сирін дерзінде елгулы болдыр, сире ажазем, мұнықсем, Татаванзем сирбе ялнақ бір шоғышлық мала болдар. Сирен келіші ликшанда ансүйіндер. Уяв яжыбе, шапа болдар. Чтобы вы жили долго-долго, окружали вас только хорошие люди, чтобы ваши вторые половинки всегда были рядом, дети уважали и ценили вас. Я также хочу выразить слова благодарности всем работникам культуры, образования, библиотечной системы. В этом году вы проделали большую работу. Вы, наверное, все знаете, что и работаете по этому направлению. Вот на этой неделе у нас объявлен видеофлешмоб «Анне с любовью». Я вижу публикации, Канашский район очень хорошо, конечно, выставляет все. Это ваша работа, оригинальные поздравления. За это вам большое спасибо. Чишивых шинзен кунне паллы дума районын фольклор ушкынезем, артизжезем, илемлі юрыгевезем шарандарджеш. Канаш янкаларым вали Полина Андреева, Владислав Васильев, Шығазан салды.